Fl-ewwel nofs ta' din is-sena l-Bank HSBC f'pajjiżna għamel qlieħ qabel it-taxxa ta' kważi 21 miljun euro. B'hekk bejn Jannar u Ġunju l-bank għamel żieda fil-qlieħ ta' madwar 5 miljun euro meta mqabbel mal-istess perjodu s-sena li għaddiet. Dan ifisser żieda sostanzjali ta' 30%. Meta kien qed jikkummenta dwar dawn ir-riżultati d-direttur u uffiċjal eżekuttiv tal-HSBC Bank Malta plc, Andrew Bean, innota l-qagħda ekonomika ta' Malta. Well, it's been good to see continued strong performance from the local economy, and we're pleased today to have reported significantly increased profits from HSBC. Fil-kummenti tiegħu dwar dawn ir-riżultati Bean innota wkoll azzjonijiet li qed jieħdu l-awtoritajiet biex iwettqu riformi fis-settur u tenna kif il-bank ukoll se jkompli jsaħħaħ l-operat tiegħu. Well, in the financial services sector, reputation is important, and we've spoken about this before. On our part, HSBC is committed to running our business to high standards. We operate to the highest global standards of compliance. That's something we're very proud of. We've invested significantly in this, and we believe it gives a good reason for customers to choose to do business with HSBC. So we are committed to play our part to support development of the local financial services sector. Dan il-qlieħ tal-HSBC fl-ewwel nofs ta' din is-sena wasal ftit wara li l-banek BOV u APS ukoll irrapportaw qlieħ li wkoll kien akbar minn dak fl-ewwel nofs tas-sena li għaddiet. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.